Anya laki din! Ay, sana all, kumare. Kasla inal daw kamutin nga ag-milk tea. Ha? Hoy, si kakit di mat kumari. Saan mo't? Anya nga saan nga ibagbagam? Idi namingsan naka-Starbucks ka. Kan idi kalman, adaman nakitak nga gamon a milk tea. Sa itamanin, adaman milk tea mon. Agasam man. Anya ngay nga rod kumari. Adda nga rod igatang ko. Ado kwartak o. Anya? Apay sika, kasla saan ka makitkita gumatgatang manla iti milk tea di tarwar. Ay, adamot paggatang kuno bilang laeng pudang. Isuna laang ta sa anak ngamin a mahilig iti milk tea. Anya? Ahaw, di ko namkit day. Awan paggatang mo. Anya laki din. Di ka pa'y lang ibagat ti pudno. Anya? Ure kalakaan man la kumaamilk te, di ka pa'y makagatang. Oh, na yan, nagpanglaw ka mo din, Jenny. Ay, nalabos kamot nga agsasao pudang. Nay, ibagbagak lang tipod no, Jenny. Tamanipod idi aging gaita. Saan ka pa'y nakita nagmilk tea? Wano Starbucks la kuma? Anya lakit din. Nakalibgayam ni Jenny ita, pudang. Ha? Ay wan badeng. Sigon kini manager kat nag-live kano iti duang aldaw. Ha? Kasta ka di. Papanan na nga taday jay. Sana nagchat-chat kanyak ka. Siguro akit, adda pa ki sideline na. Ha? Siguro, kat kurang ti masusweldo na dito'y trabaho tayo. Iso anas ka na maki-sideline mo't ah. What are you talking about, pudang? Pudno mo't sana ya. Kita kat kanayon nga umapal kanyak. Anya? Ni Jenny, umapalking ka kunam? Katwan, tunggal gumatak iti milk tea, wano Starbucks, kat kukuan na lang ti umapapal. Anya? Umapal ah, gaputa saan pulos ang makagatang tidanga. Yakamuging ka? Anya laki din? In-appreciate na la siguro mo't saan nga umapal? Umapal dayjay kunak tumat. Manutawon tayon dito'y trabaho. Ngam aging gaita, pulos ajak nakita ang nagmilk tea. Starbucks kan anya pa dita ang inginaan amakan wano inuman. Anya lakit din. Ha? Nalpas ka na nangan, pudang? Wana, nalpasa kon. Kitibol lang mo nga rudin na ita nabate asidam. Alangan kit dimot nga idolin ko pa ilaang, si kakit dimot. Ay unay kan, saan mo pa yan nakagudwa na ita tilapia asidam? Ngam ko nam nga ibal lang mon. Sa anak namin unay ang managsida iti tilapia, bading. Anya? Sagpaminsan lang ti panagsidak iti tilapia, naglangsi ngamin. Ay, sana all. Sana all back na. Ay, saan mo't akinabak nang? Ngam tunggal agsidak ngamin iti tilapia, talaga saan ko ang maibos. Malaki din, ituloy mo ti mangantay nakibal lang dahi tinabatik asida iti kanal. Oh my gosh, maraming tawang hindi kumakain. Sakit ibalbal lang mula ang timakan. Ato pa ti mabalin na sidam, hindi ta sidam. Ay, nagadugot nga. Man kakitin. Nasaya tandakan po nang. Itay kami pengagururay. Oh, apa yan ton? Agpudo ti anak ta. Nangato ti pudo na. Anya? Inalampay mga minti kakaiso na kwarta kiti walik kaw. Unay kan. Intag ko lang araw din namin king katisweldo kiti construction. Ha? Inak ko magumatang iti agas na iti parmasay. Ngamawan mo tapolos kwarta kung tinalam mo amin ay. Ay, sa awan kwarta. Ambok asabado inton bigat. Agsweldo kayo saan aya? Ay nagkatak iti trabaho pudang. Anya? Kasano nga ron itan Anton? Anya paggatang tayo ti agas ti anak ta? Apay asyak ti saludsurum kay ititid ko maamin king katisweldo. Sakit ti kakaiso na ngayon bati kiti walik ko. Inalampay laing. Salbag ka. Nangipi pa naman ang amay. Tapay ako ng ngawan na batay. Ay, saan mo na saludsudan? Ingkakot mang basa iti panyo tayo kabil mo ni tamuging na. Unay mo't tin apa nagsasao ni pudang. Kunamlano iso abak nang. Ay, oo nga. Agasim man ngamin. Uray kagudwa ti tilapia. Kit ibal lang na siya. Anya? Kano nga inaramid na dayta?
Hindi naggidan kami anangan. Hindi ngay nakalive ka. Kanayon mo't dayjay. Ura idi naming san nakagiddan ko anangan iti lunch. 2 pieces at chicken Jollibee ti ginatang na. Sakit may salaang ti sinidana. Kahit imbal lang na ti Maysa. Wen, hay na. Masaysayangan ak nga rod. Kunak nga dawatak ta iawid ko akanan ti asumi. Napanamutan inbal lang ijay kanal. Anya? Ay, ang yabang naman. Jak amo ti maibarakin kwa na. Napalangguad unay. Apay ijibalay da nga ta, ado makanda. Sana ulatan Tunggal umawag ti maysa nga anak na kat awan makanda. Numamingsan, mangag ko pa'y nga ibagati anak na mabisinda kanon. Awan makanda? Sakit ti inada? Ada dito'y trabaho ngagpalpalastog. Feeling mayaman. Ay, Diyos mayo mariman. Nagpudot ti panawan. Papanan nyo nga agamaan taon. Ay, mapan kami man. Iyan ti trabaho ni Pudang Antay. Ha, apay, anya pay lang ti mapanyo aramidan ijay kat nagbara ti panawan. Awang ngamin imbati na nga igatang may ti bagas. Unay mo tinda dyan nga asawa. Anya, kayat mo asawan, adamin kan kwa na ti kwartayaw. Wenantay. Iyaw awak ko amin king kwana. Iso na lang tadyak amaw. No dapay na bati ijay duldulin na. Unawanay. Tawang mo imbati na nga igatang may ti bagas. Anya, ay oo na yan. Ay, amo na mga wambagas men. Kinapudno na antay, saan kami pianangal daw. Namigat kami lang itay. Pandisal nga kalkalyaw, tingin na may. Awan makanyaw, gam ni bakit mo, kanayon nga daimot na milk tea, tunggal lumabas ditoy. Ha? Katwan mat, no saan a milk tea, Starbucks kope. Day, tangarot, ti pari ko cooking kwa na antay. Bagi na lang, ti pampanunutin na. Uray saan kami namangan, kitayos lang king kwa na. Makapasikat lang. O Anton, apay nga imay kayo diti trabaho. Nanang, mabisin kamin. Saan kami pa'y anangal daw? Anya? Nangag mo ka dito imbaga ti anak ta. Saan kami pianangal daw? Unay kan Anton, saan kayo pa'y gayam anangal daw? Kat apay saan ka pa'y lang nagluto ngay? Apay anas kan pa'y lang umay kayo ditoy. Anya nga gluto nga ibagbagam. Ka-ultimo paggatang iti bagas kaawan na imbatay. Sana yan? Anya? Mabisin kami, nanang. Naimbag ka pa'y tanangan kan. Di ka man sumanao si kami ka? Puno mo timbaga ti anak ta. Naimbag ka pa yata nangangkan. Ngamda kami ngay nga gamam. Pulos asaan mo a panunutay. Salbag ka kiday. Nagpasikat ka launay. Ay nako, aging babak na nga mawamag ka ng ti anak na. Ay salbag. Asino ti paspasagidam dita? Ne, asino pa'y kumano di sika? Anya? Ay unay kan Pudang, no da ka nito'y trabaho, kunamlan asino ka abak nang, kundi ka pika iti sosyal, kas kada milk ti ang inginaan, ngam ti anak ken asawam, awan makanda, anya laki din. Amom si kabakla, manakibiyang ka unay. Apay nga min asan alita biyag mo ti pakibiyangam. Saan na pan nakibiyangan niya, ibagbagak laang ti podno. Anya? Agasem man, feeling mayaman ka nito'y trabaho, ngam di ka panunutan, anangan nga tamot ti asawam, ken ti anak mo. Ha? Di ka di makonsensya, di ka sa ngaramid mo. Anya ka klase nga ina. Ha? Si kamot Pudang, baliwam kumamot ti kasta nga aramid mo. Ni, lumabasak lang di ti arubayan nyo ngam kastakit din ti bagbagayaw. Apay, anya ayat ti nakabasulak kada kayo ante. Tapno mo man ya, napalabas ko ti asawa kan anak mo itay aldaw. Unay kan, anya orasan ngam saan da kanopay anang aldaw. Ha? Nakunan ni Anton nga awan kanupulos imbating nga igatang daman la kuma iti bagas kan si daenda. Ay may sakamot abakat, manakibiyang ka una ya. Anya,
Sa anak ang makibibiyangan niya, ibagbagak laang mo't pudang. Tano mapalabas ka ngamin no maminsan, nakamilk tea ka, wano saan, kundi Starbucks ka, ngam awan makan ti agaamam. Di kay latang aguli mo, amin laki din kat makibibiyangan niyo. Di maibagaklakan ka, saan ka ngamin nga aging babak nang no awan mo timbakbak nang mau. Saan ka ngagparparamag, no awan mo, ti maiparamag mo, maawatam! Si Kamot Anton, nukas jay, saan kay kumamutin nga umaiji trabaho ka? Anya? Tapno mom anya, mababainak itay aldaw ka dagiti ka trabaho ka pwede pa nagumayo ijay. Mabaing ka tanang nagday timbagak. Kuntimbaga ti anak ta, kasa ka day. Anya? Mabaing ka, tate amuda iji trabahom karo kwartam. Di dalam mo ngagpampamarang kalaang. Anya ka din dito nga ibagbagamaya Anton. Kapag no might, sana yan. Nod na ka iji trabahom, kunam lang na sino ka bak nang. Pamilk ti ka, kas ka day Starbucks. Ngam ti anak mo, di ka panunutan nung nanganan nung sampay. Ay, sumardang ka man, salbag ka? Mapaiswang ka ngamin kahit. Agasam, manod na mabati masidain. Ibalang mo ba eh. Ngam kinapudno na, ti anak mo, di pa'y makaraman iti kasya kay masasidahin na mapanmula ang ibalbal lang. Sumardang ka kunak nay. Sumanao pa'y laang tilopo. Uy bakla, kita am ada ito post ni Pudang iti Facebook. Agasam man, tanapan man nangan ijay nginginaan nga restauran. Nan, kita hagman. Daytoy man ne. Isugayam saan na kahit makigiddan kadata amangan. Tanapan gayam nangan ijay. Oo na yan. Sana pa'y impose iti Facebook. Awan talaga babay na daya aparswa. Naku nampay. Aging babak na, ngam ti anak na, kunti asawa na, awan makanda. Maasya nakit di tay asawa kan anak na. Agkakaimas ti kan ni Pudang dito'y trabaho. Ngam isuda, mabisbisinan da. Feeling mayaman nga rod. Naimbag kumamot no sana kasya ti aramid na, amapan na ibalbal lang no damabati na asidaan. Mabalin naman nga yawid, tada anak na amangan. Siguro, para kinkwana kat nakababayin ti agyaw awid Nako, kaano pa yan nakababayin ti agiyawid? Mas nakababayin ti agpampamarang abak nang sakit ti anak, saan amang mangan? Ne, nakaskas daw, Jenny. Itaman pa aging matang ka iti milk tea. Siguro, ita lang ada kwarta man niya. Si kakit dimot Pudang. Nalabos ka mat nga agsasaw. Pudno mat sana ya. Kita am daytoy ginatang ko a milk tea. Talo daytoy. Kukwak daytoy maysa. Kun kukwa ti asawa, kun ti anak ko daytoy duwa. Ha? Sana kaskin ka. No gumatang ka kat kukwam laeng. Di ka pa'y panunutan ti anak kun asawam. Anya? Napya kanyak, tanuanyat kanuk, kanindamet. Saan akaskin ka? Agim babak nang ka dito'y trabahom. Ngam ti anak mo, awan makan na. Kaasimet. Hoy, Jenny! Awan amom iti biyag ko Iswasan akas ti panagsasawang kanyak. Pudnomet, sana ya. Feeling mayaman ka dito'y trabaho. Ngam ultimog bado ti anak mo, but-but kas kadadaan. Di ka pa'y maigatangan lakumat ti baro. Jenny? Amom Pudang, no kasano ti kinadalos mo iti bagbagim, kasjay mo't kumati aramidam iti anak mo. Ay, naimbag laki din tadda nang ilibre kanya kon. Ha? Asa ino tinangilibrikan ka? Ni Ramil, inggatangan na kita Starbucks si Jerwar. Hay, no awan mangilibre, saan pa ya makaramanda tao? Ay, na yon. Ni, anya pa'y lang ti kukuam ngay. Uyawan na kun Sa anak lang arudan nga agtagtagari. Amukmut lang ti bagam. Ibagam manan nga awan ngamin makukwartak. Iso sa anak ang makagatang.
Mangnamnamaklatan iti libre. Kastamot lang ti bagam. Ay, judgmental. Ada magkidigatang ko pudang, ha? Iso na lang, tasaan nga iso ti importante. No adda mangi libre, ay kat pagyamanak ka. No kasking ka, trying hard, feeling mayaman, ay Diyos ko, mamumulobi ka lang kung ganun. Anya ka din nga ibagbagam. Saan ka lang harutan nga, anwan? Ipakpakaw na ako na, taamukmot lang amin, nga iso ti adda di ta panunot mo. Salbag ka. Anya? Aging babaknang ka dito'y trabaho. Saysayangam ti makan. Ngam ti anak mo, kendi asawam, mabisbisinan. Anya laki din. Anya? Mababayin ka, karakiti ka trabahuam ko na, pudang. Ay, wala kay. Kasano ko mamabayin ka? Kitinto lang mo rin nga ramit mo. Ureawan makami nga agama. Basta damay paramang mo yung trabaho yun. Ayos lang king ka. Wala kay. Day tabagim lang kami. Ti pampanunutan. Di ka lagbay. Sabi makaungit ka. No mapan kami ti anak tayo yung trabaho. Apay mabayin ka mamuan na tipod now. Ay pudang. Baliwam day nga ugalim ka na rabim mo. Tati ka ano man. Saan mo apakaidayawan day ta? No di kat pakaibabay na mo. Himala, itaman pa yan nagbalon ka iti pangaldawang pudang. Ha? Sigod ngamin kat pasig ang magatang ijayruar ti foods mo. Amok anak kababain dagi dyan nga inararamid ko, Jenny. Sapay la ko mata mapakawan na kiti amin yan na isaw-sawang ko idi asasao kada kayo. Awan day jay. No napudno ka, kun nadalos ti konsensya nga agpasensya, ikarimlad ta iti bagim, asan mo nga ulitin? Kun baliwa mon ti kasjay nga aramid mo. Wan, Jenny, kinapudno na kat mababainak kan ka. Nang runa kinibakla. Gabot amok dagiti sasaw nga insaw-sawang ko idi. Bay amon, tinapatag kat na ameris mo. Kun saan mon nga aramidan? Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.